Урматтуу мусулман бир тууган, арак ичкендин акыреттеги азабы өтө жаман нерсе. Бул адам чыдабай турган азап бар. Күллү мусир харам. Арак десе бир эле арак дебегин, мас кылуучу нерсе нашасы болобу, арагы болобу, бир неме жыттайсыңбы, онун түрлөрүн мен билбейт экенмин. Менин жакшы билген бир шебер чыгып айтып берсе болот эле аттарын. Inna Allah ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabali. Arakты içkenge Allah Taala'nın vadası var eкен. Dozoklardın, dozoka düşkönlerin iriğin terisin içiremdir. Dozoka düşüp küygönlerin iriğlerin, dozoklardın terlerin, dozoklardın akıp kalgan kandarı menin azapta etken Allah Taala.